Good evening, everybody. Can you hear me? Good, yeah. Welcome to the IBOC today. We have the first competitor in the arena. That's Madelon van Tikkesiel. If you are ready, you can start.
C. Venstre volte. EBE volte 20 meter. EBE. FXH skråt igennem. Enkelte travtrin øges til middeltrav. FXH skråt igennem. Enkelte travtrin øges til middeltrav. C. Slangegang 3 buer. Ved C. Slangegang 3 buer. Mellem C og M overgang til skridt. Mellem C og M overgang til skridt. Ved B vende ind over midten. Ved E følge venstre volte. Ved B vende ind over midten. Ved E venstre volte. Mellem K og A overgang til arbejdstrav. Mellem M og C anspring til venstre galop. Mellem M og C anspring venstre galop. EBE 20 meter volte. Enkelte galoptrin i middelgalop. EBE 20 meter volte. Enkelte galoptrin i middelgalop. Mellem K og A overgang til arbejdstrav. Mellem F og E skifte volte på kort diagonal. Mellem F og E skifte volte på kort diagonal. EBE 20 meter volte. Strækker hals for længere tøjler. Mellem E og H samle tøjlerne. Mellem C og M anspring højre galop. Mellem C og M anspring højre galop. BEB volte 20 meter. Enkelte galoptrin i middelgalop. Mellem F og A overgang til arbejdstrav. KXM skifte volte i
Thank you for the presentation. I think you gave a nice presentation. In the walk, we would like to see some longer strides, but was regular. In the trot, we like to see the hind leg more under the body. The canter was sufficient, and also the carriage and the balance was good. We gave for the walk a 6, for the trot a 5.5 because of the regularity. The canter we gave a 6 as well. The carriage and the balance was good, so 6.5. We like to see more that the horse uses his body a little bit more suppleness, so that's a 6. And also in the transitions, we like to see that it is extending the trot more than it goes faster, so we also gave a 6. And for the impulsion, also a 6, so that's a total amount of 66 points. Thank you. Mag ik beginnen? Ben je klaar? Ja? Ja? Nou, doe maar dan. AXC binnenkomen in arbeidsdracht. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. FXH van hand veranderen, staat de enkele passen middendracht. FXH, hand veranderen, middendracht. C, slangenvolte, 3 boven. C, slangenvolte, 3 boven. Tussen C en M, arbeidsstap. Doordraven. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwenden. B, afwenden. E, linkerhand. E, linkerhand. Tussen K en A, arbeidsdracht. Tussen K en A, arbeidsdracht. Tussen M en C, arbeidsflap links aanspringen. Tussen
N en C, arbeidsgeloof links aanspringen. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengeloof. Tussen K en A, overgang arbeidsdraad. Tussen K en A, overgang arbeidsdraad. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte, hals trekken. E, B, E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, teugels het maat maken. Tussen E en H, teugels het maat maken. Tussen C en N, arbeidsblad rechts aanspringen. Tussen C en N, arbeidsgelop rechts aanspringen. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengelop. F en A, arbeidsdraad. Tussen F en A, arbeidsdraad. K, X, N, hand veranderen, middendraad. K, X, N, hand veranderen, middendraad. Tussen E en K, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsstap. KAF, hals trekken. KAF, hals trekken. F, teugels op maat maken. F, X, G wenden. X en G hand houden en groeten naar de jury. See this IBOK with the horse with a lot of suppleness. The horse has a good walk with long strides, so we gave it a 7. In a trot, the horse shows a lot of suppleness, but we like to see the hind legs more under the body with a little bit more power, so that's a 6.5. The canter, also we would like to see the hind leg more under the body, so 6.5. The carriage and the balance was good, so a 7. Also the suppleness, we gave a 7. And for the transitions, we like to see more room in the extended trot, but the transitions from the canter to the trot was good, so 6.5.
And for the impulsion, the horse is good with your help, so also a 7. It's a total amount of 74.5.
nødt til ikke at se galoppen, for jeg skulle virkelig samle mig. Thank you for your presentation. The walk and the trot of this horse is regular, but we like to see longer strides, especially in a trot. We like to see more uphill. And the canter was good. The left canter was better than the right canter, but in the canter he is uphill, so that is what we like. But we like also see the hind leg more under the body. So for the walk he gets a 6. Also for the trot, the canter he gets a 7. For the carriage and the balance was also good, so also a 7. The suppleness we gave a 6.5. And the transitions, we like to see more room in extended trot, so we gave a 6. And the impulsion, we think you have to work hard to get him forward, so we gave a 6 also for the impulsion. It's a total score of 17.5.
Thank you for the presentation. Tor van Var. In the walk, we would like to see a little bit more regularity. The trot is in good regularity, but is in high rhythm. He has a lot of bending in the front knees, but we like to see more room from the shoulder, longer strides. In the canter was uphill with a good carrying hind leg. So we had the 6 on the walk. He got from trot also a 6. The gallop the canter we gave a 7. The carrots and balance was also good, so we also gave a 7. The suppleness, the agility is 6.5. The transitions, a 6.5, and the impulsion was good, so also gave a 7. It's a total amount of 72. Ja, det må du gerne. Så har jeg i hvert fald en backup. AXC, indridning i arbejdstrav. AXC, indridning i arbejdstrav. Ved C, venstre volde. EBE, volde 20 meter. EBE, volde 20 meter. FXH, trådt igennem. Enkelte travtrin øges til middeltrav. FXH, trådt igennem.
have. Thank you for the presentation of Aukje. The walk of Aukje was sufficient, with good regularity. In the trots, sometimes it's a bit difficult with the regularity in the trot. So the canter was with good strides, but we like to see it more uphill. And we gave the points a 6.5 for the walk, a 6 for the trots, a 6.5 for the canter, the carriage and balance a 6.5, the suppleness, the agility also 6.5. In the transitions, especially in the extended trot, we like to see longer strides, so that's a 6. And for the impulsion, it was sufficient, also 6.5, so it's 70 points. Now we have the last competitor. I really would like if we have it quiet here. So please be quiet because everybody has the same chance. This is number 61. If you are ready, you can begin. AXC, indridning i arbejdstog.
for the first. Station of Fürsten. The walk was room enough, but we like to see it more through the body. In the trot, he was a little bit distracted. We like to see more power in the hind legs and more regularity. The canter was good, the room was good enough. A little bit more uphill would be nice. So we gave the following numbers. For the walk, a 6.5. For the trot, a 5.5 because of the regularity. The canter was good, so that's a 7. The carriage and the balance, we also gave a 6. And the agility, a 6. And the transformations as well. The impulsion is got a 6.5, so the total amount is 68.5.
Volde vises 2 gange overgang til skridt, og efter enkelte skridt overgang til trav igen. Ved V, Volde, 10-12 meter. Ved V, Volde, 10-12 meter. Værsad, 20 meter. Mellem B og P, overgang til skridt. Mellem B og P, overgang til skridt. Mellem K og M, skifte volde og lad hesten strække halsen. Mellem K og M, skifte volde og lad hesten strække halsen. Ved C, samle tøjlerne og overgang til trav. Ved C, samle tøjlerne og overgang til trav. Ved A, anspring venstre galop. Ved A, anspring venstre galop. Ved C, 15 meter volde. Ved C, 15 meter volde. Mellem H og K, enkelte trin i middelgalop. Mellem H og K, enkelte trin i middelgalop. Ved A, arbejdstrav. Mellem H og F, skifte volde i middeltrav. Mellem H og F, skifte volde i middeltrav. Ved A, arbejdsgalop til højre. Ved A, arbejdsgalop til højre. Ved C, 15 meter volde. Mellem M og F, middelgalop. Mellem M og F, middelgalop. Ved A, arbejdstrav. Ved C, slangegang 2 uger. Fra C, forlængelse af tøjlerne, så hesten kan strække halsen. C, slangegang 2 uger med forlængelse af tøjlerne. Ved A, overgang til fri skridt. Ved A, 20 meter volde, samle tøjlerne
overgang til skridt. Ved A følge hovslag og fri skridt. Det var lidt godt. Horse number 71. Anneke, thank you for your presentation. The horse was a little bit distracted, so we really like that the people on the side will be quiet. But it was a good presentation. We like to see a little bit more carrying in the hind legs. The transitions were good, especially from the walk to the trot. It was nicely done. And, but when you're going in the curves, in the bending, we like to see more bending in the body of the horse. So we gave a 7 for the walk, a 6.5 for the trot, a 7 for the canter, and for the stateliness and the suppleness, we gave a 6 because of the bending in the body. And the rideability and the harmony was good communication, a little bit distracted, so also a 7. And for the general impression, it was looking good, so we gave a 7 as well. So that's 54 points for you. Thank you. Hvad var det, jeg så fik? Ja, du må også meget gerne have den der. Ja, og det er en 4 år, ikke også? Jo, ja. Thank you, Sibren. We made a mistake. We forgot to put one number. Number in, so we did a recalculation. I'm so sorry for that. That's 67 points.
og øge traven. Ved B, arbejdstrav. Ved A, skænkelvigning for højre ben mod venstre. Ved A, skænkelvigning for højre ben mod venstre. Mellem M og E, skifte volde, skråt igennem, overgang til skridt. Efter 10 meter i skridt, overgang til trav. Mellem M og E, skifte volde, skridt i 10 meter, derefter arbejdstrav. Ved A, skænkelvigning for venstre ben mod højre. Ved A, skænkelvigning for venstre ben mod højre. Mellem H og B, skifte volde i øget trav. Mellem H og B, skifte volde i øget trav. Ved B, arbejdstrav. Ved E, volde 15 meter. Ved E, volde 15 meter. Mellem C og M, overgang til skridt. Mellem C og M, overgang til skridt. Mellem B og K, skifte volde med længere tøjler, så hesten kan strække halsen. Mellem B og K, skifte volde med længere tøjler, så hesten kan strække halsen. Ved A, samle tøjlerne og overgang til trav. Ved A, samle tøjlerne og overgang til trav.
was horse number 66, Fursten. We also saw this horse with the IBOB, so maybe it's a little bit heavy for him to do 2 times. The walk was sufficient. The trot, we like to see more strength in the hind legs, and we like the canter of this horse. He has a good canter, so we gave a 6.5 for the walk, a 5.5 for the trot, a 7 for the canter. The suppleness, the use of the back and the impulse, we gave a 6. And the rideability, the communication between the rider and horse, and the fact of the aids, also a 7. And the general impression of a dressage horse, we also gave a 7. So that's 60. So that is 64 points. Arbejdstrav, venstre volde. Mellem H og K vises enkelte overgange fra arbejdstrav til middeltrav. Mellem H og F skifte volde skråt igennem, hvor det vises 2 gange overgang til skridt, og efter enkelte skridt overgang til trav. Ved V, volde 10-12 meter. Ved V, volde 10-12 meter. Hver sad ned ad langsiden. Mellem B og P overgang til arbejdsskridt. Mellem B og P overgang til arbejdsskridt. Mellem K og M skifte volde og lad hesten strække halsen. Mellem K og M skifte volde og lad hesten strække halsen. C. Samle tøjlerne og overgang til trav.
15 meter volde. Mellem H og K, enkelte trin i middelgalop. Mellem H og K, enkelte trin i middelgalop. Ved A, arbejdstrav. Mellem H og F, skifte volde i middeltrav. Mellem H og F, skifte volde i middeltrav. Ved A, arbejdsgalop til højre. Ved A, arbejdsgalop til højre. Ved C, 15 meter volde. Ved C, 15 meter volde. Mellem N og F, middelgalop. Mellem N og F, middelgalop. Ved A, arbejdstrav. Ved A, arbejdstrav. Ved C, slangegang 2 buer med forlængelse af tøjlerne. Ved C, slangegang 2 buer med forlængelse af tøjlerne. Ved A, overgang til skridt. Ved A, overgang til skridt. Ved A, 20 meter volde. Ved A, følge hovslag og fri skridt. Ja, det er jo det. This was horse 67. Thank you for your presentation. This horse has a good walk with long strides and an active walk as well. We like to see that. And in the trot,
was good suppleness in the body. And the canter, we like to see it a little bit more uphill, but it looks very easy. And the canter on the right side was better than the left side. The stateless, the suppleness, we gave a 6.5. And the harmony and the communication also a 6.5. The general impression of a dressage horse, we think that's a 7 as well. So in a total amount of 67.5. Congratulations. Horse has a 7 for the walk, a 6.5 for the trot. And a 7 for the canter. Arbejdstrav, venstre volte.
og øge travlen. Ved B, arbejdstrav. Ved A, skænkelvigning for højre ben mod venstre. Ved A, skænkelvigning for højre ben mod venstre. Mellem M og E, skifte bolde, skråt igennem, overgang til skridt, efter 10 meter skridt, overgang til trav. Mellem M og E, skifte bolde, efter 10 meter i skridt, overgang til trav. Ved A, skænkelvigning for venstre ben mod højre. Ved A, skænkelvigning for venstre ben mod højre. Mellem H og B, skifte bolde i øget trav. Mellem H og B, skifte bolde i øget trav. Ved B, arbejdstrav. Ved E, bolde 15 meter. Ved E, bolde 15 meter. Mellem C og M, overgang til skridt. Mellem C og M, overgang til skridt. Mellem B og K, skifte bolde med længere tøjler. Mellem B og K, skifte bolde med længere tøjler. Ved A, samle tøjlerne og overgang til trav. Ved A, samle tøjlerne og overgang til trav. Ved B, 20 meter volde mellem B og E, overgang til galop. Ved B, 20 meter volde mellem B og E, overgang til galop. Ved B, følge hovslag. Ved C, volde 20 meter og øge galoppen. Ved C, volde 20 meter og øge galoppen. Ved A, overgang til arbejdstrav. Mellem F og H, skifte bolde for længere tøjler. Mellem F og H, skifte bolde for længere tøjler. Ved B, 20 meter volde mellem B og E, overgang til galop. Ved B, 20 meter volde mellem B og E, overgang til galop. Ved B, følge hovslag. Ved A, volde 20 meter og øge galoppen. Ved B, følge hovslag. Ved A, volde 20 meter og
for længere tøjler. B1, overgang til frit skridt. Thank you for your presentations. We start with Horse 69, Desiree. In a walk, we like to see more suppleness, and sometimes he has a lack of rhythm, so we gave a 5.5 for the walk. The trot was sufficient, we gave a 6.5. Also the canter, a little bit fast. For the state lines and the suppleness, we like to see more bending in the body, so we gave a 6. And for the communication between the rider and the horse, I think needs a little bit more training, so we gave a 6.5. And the general impression of the horse also is 6.5 to be a dressage horse, so that's 62 points. And then we have horse 70, Emma. Emma was a little bit spooky. In the walk, we like to see more room, longer strides, so we gave a 6. The trot was good, with good strides, good length, so we gave a 7. In the canter, she was going very fast and a little bit out of control, so we gave 6. And for the suppleness and the possibility to extend and to collect, we also gave a 6. We like to see more harmony, more training, so that's also a 6. And a general impression, we think this horse has, with a little bit more training, it's a good dressage horse, so we gave a 7.5 for that. So that's 62.5 points.
Hey,